Ia, lewa tulai marisui o Aleipata Itupa Luga. Ia, loa manoa nei. Ia, whaftai atu I Afioga le whamwhatalai. Ia, mo le avanoa utu ina mai le nei tu malo Aleipata Itupa Luga. Ia, sa mai tau ina amal toa, ia pei whaaforinga mai ua whaatutu ngata, ia. Suluimalo le mota. Ia, tonu o le fontanga mua nei tausanga. Ia, I longa foi o na sao ni leini si o sui. Ia, se avanoa ta ua e whaafilo e tuai I lau Afioga. No fo le mota, ia me se foi o le ta mai ta I Palemene. Ia le vasenga minsta, whapea foi minsta lango. Ia liu mai nei tu I le fio atu le sui taita, ia me se foi o Suluimalo le nei tu. Ia lo whapea foi o na whaafiloa ia loa ia atu le malu whaurulunga ma taita I mtanga luenga le malo, me se foi ia whaalap tonga tu mooti. Ia Samoa u whaatasi di nei Tiafau I le motafono ia whaafilo I atu. E wanoa foi whaafilo I tuai le pa I o Samoa I on tūlanga whaalupe. Tai tono le ata oto na manu le taimi. Mai se foi le au whaingaluenga tofi le atua. Ia ro whaapea na whaano no manu o wā se manuia. Ia mai se si o tātou malo I manuia on tangata. O te whaafilo atu foi le pa I o so I tu malo. Ia mai lava I Malae fono mtau ngā ai. Ia ngai mai I larotoa ma utautongia. Ia mai se vai loa mwhanuea. O tūlanga whaalupe I o le ale o iai se whaamtalanga ua e tū mau e o lava I le whaavavau. Me se foi le no whaafawhia ngainga le fio e la fionga tamasea le whaasinoti I polu sae. Ia whapea ia le President re auso. Whawhia ngainga fo ia wa ai mo le whalitua. Ia me se fo I le sunga ia ko lia mo long whalitua. Ia tapua I maia. Tato I tu malo. Ia se I tau mo whai la o tau au na I se vai ma se whatau wa. Ia e whaaleo. Ia malalafo se tato sao. Ia I le nei tausanga ia mai so le tala whaupopo le tupe. Ia leo wa lau li liu I le mota o Samoa. Ia nei tai au. Lewa whionga le whomwhitalai. O se whaamua e watuai se whaamtalanga nei tu malo. E anga I lea I le vaenga o tatou wawa onga. E ile manatu o le whaipule le tu malo Aleipata Itupa Luga. O se vaenga mo mia te lelea. Ile atina ina o le mato I tu malo. Tausanga umawai sa whai ele mato skolisipi. Sa whaatu peina se lau wafe. Mai le poloketi lea ai tu malo. Limas fuluafe semester mua. Ia o le si limas fuluafe o le semester. Tau mawhainga sa tau mwhai e sa awer wha mua. I ta maiti a Aleipata e au mai le kolisi o Aleipata. O le kolisi lea lo tu whaatasi e Aleipata e whale I lunga ma le whale I lalo. Ia e pangalea. E le itaitai na lava se whai numera. E whao ngā I eili se leni. Ma o lea sa te tala I loa. I so se tertiary institution lava. E le ngata I lato lo sa ili mo whailonga. Ia me se fo e lato lo o ngā inisio matata ese. Ia wala wale tamu whainga o ni whailonga po ni tuspasi. E tamu whaininga luenga a wala tau singo ainga o nuu. Ia me se e kalesia. O le ala na alaina sala I sa whapea o na whaia lato whailonga.
ia maua whetau I le lei ai tūlanga o le seleni sa atua whaina. Ia mai e watuaile nganga whaafetai, o na ua whai wina ma le manuia nisi o alo whanau le Itupa. Le ngata I nisi o alo sa Fire Foundation University o Samoa. Ia whapea fo I lātou sa tau mawhai, ia lātou whailonga, mua, o le undergraduates, ia whapea fo I lātou sa whai postgraduate. Ia o lea ua anga le leile atua o whaamanuieina. Ai o le anganga o le nei Tumalo, e tau mawhai ia laa pe I luma, lea o oina o alom whanau. I se mawhauwhaunga, a le lei ma popoto alom whanau a Aleipata Itupa I luma. O le a whawhai ngofie lo nā tina eina. Lea ia il puro ke tile wha ngasolo nei. Whai ngofie o na ngā lulue. Whai ngofie o na wha masani. O na o lewa amata o na o uina ua la tu talitonu fo I mea o uina I tono whale aonga. Ia wha pena o na ngā iatu I nuu Afioga. Ia wha ngofie fo I o na wsosoani wha malama. I nisi fo I o alom whanau lalo vao si o mato I tumalo. Ele I mawhai na ausia le la sanga lea. Le to mai ma le ata mai lea. E tina e aili tumalo. Ma o le la tau ala tuai se talo I lau fionga le minsta me sir tatou malo. Tolu anu o le tumalo nei. O lalo manu o le mato utele lea. O vai loa mautongia. Tolu fo ia o ngā tūlanga lua. O le lola lalo manu pe se lau 50 tamaiti. O vai loa po se mior se lau mautongia. I lalo ane o le 50. O le whawhita auli le whea ngai matu. Tolu a onga. Ana tai to lua whai a onga. Ia o ngā tūlanga lua lea. O umon matu whilo ai fo I male fionga mista. Me se fo whaululunga. O le mtanga luenga. Sa matu soala upule po le a se fofo e tamu whai ai. O nisi o le a onga utongia ua whaapea na le pasia I lalo whainga whaavae o tatou malo. Ua lai titi whaidume, ua taun tapuni. Ia sa matu fono fo I male malu o le matu Afioga I utongia. Ia o loo I ai le nau ta inga e whaau pea le a onga. Autongia. Ia api o atunga lunga ia, ule mawhai o na maua. Sa ili fo inisi o tūlanga. E mafua o nisi e whai ngaluenga e whai a onga, a le o Apia, ia posesi vai ngā Aleipata. E telea na o mātua nei, ma ave ala tū whanau. E a onga ia ngā rurue ai. Ma uopa ma walalo ai, le numera o ta maiti e a onga i. E iei foi lo tai tonunga e ele le atu ngonlunga I mātua nei. O na wala toiloa. Ele o a e lunga e tau mawhainga. A alo whanau ia onga nei. O na ua whaititia leo whai a onga. O li poti na au mai nisi o mātua. Ai mai se le a onga mātua nui lalumang. Wa au mai whaase a. Tō lua whai a onga. Ai se lau mo tupu tamiti. O te le malam foi pe whaafewhea o ngā ausia nei whai a onga. Whatinonga ngā luenga. Ia 1, e tauri ia 8. O le whaase a au mai. O te le na o atu wasenga mātutua. Whai a onga wasenga laiti. Ia 7 mali ia 8. Ia utau mwhai whaataitai. Ia le ngā luenga le whai a onga. E whai wasena laiti ia po le ia tasi mali ia lua. Ia ua o nei whasea ia pera ua avea ma tūlanga ua po e ma whau. O le tūlanga ua iai ma to soala upulenga ma le Afioga le minsta ma le whaululunga le mtanga luenga. Ua uti a whai aonga. O le lava le whaasoa le mtanga luenga. Ma o le a foi sa tau mawhai. Whai aonga i o le mātou I tūmalo.
ina ia ngā lulu e pei tono le Itupa. O le whaingata o le tūlanga i le mātou au tilo atu iai. A wha sala lau fo ewa noa, e whaingata ngā o atu isi o isi, o lo mātou e mamau. Nonga winga e wha upopo e mala accommodation i ngā ia nofo ai tua i le vai aso atoa. Ia mai se fo i a whai o sesi e malanga atu i sona sā. Ia, e nonga winga pe lima suka la e uko le pengsingi aso umai aru kua ia mako. Wa tūlanga ngā le te minei. Ta vale la iti lima su ta la ta vale la popoa le se lau ta la pensini le ausia le alu mal toi foi mai pe yo fa fita uli o leva vai atu iai ua fai ma pona tia ua le nga fatia ai le to telo fai a o mai mana umia mo le a o ina walo fa nau o sio matou tu malo ia lo ia inisi o le Itupa o lo whaia o ngai nisi o Itupa ma isi o vaenga le atunu. Ai maisa nei tala whātai o Apia. Whawhai ngofi eina e ave fo i alom whanau i lato. Ia inisi fo i o ngai nei. Ia onga ia malo te lea i lava le la ala i lumo al sila fia o alom whanau i nei taulanga. Whātustusa le i alom whanau lo o ngai nui tua. Ai ole tūlanga lea, e fu se matua e tamo fai e a onga sona alo. I se a onga vai atu e le sa vali luma le a oina. Ma tūlanga la lea talo atu pea, po le a se si tūlanga se si tamo fainga. Ina ia au sia lava le tūlanga lea lava fai a onga. Au a alo whanau. Ina i whapea fo ena o mautali. Pe ato o mai mātua. E o atu whanau whai mea, mara tau sa whaia le a onga, ale wasenga la iti. Ia o tūlanga fo le ia 7 mari 8. Ia o le tau ngā vevela fo le o la tau tau penanga. Ia ua su enga whai ua le tau fo le, ua mata fo ina o la tau i su enga kolisi ma kolisi umai nei Apia ma e sa ili ei pe ausia. O le mātou nuu i vailoa Aleipata. Ua lewa tele na whai ei a la o war fo ile le ia 8 tamititi e taxi e maua le e le ipo e ia e male failonga o le tamititi au kolisi ia e maua le failonga male failonga tupe talu fa vai mai e le ia se tamititi wa ausia le tulanga ia i tatununga longa winga ngai mai matua nei ngā lulu e pia e whaia o ngai mai ai o lato walo o lea lafto ausia ai se vai loa e au suenga i a kolisi ma vele me whapenga. A o kua la kouia, i leo au sia kulanga lea. Ia ma waiei fo ingisi o ka penganga, i sio i kumalo, o leo ua ngā lulua komiki o prokeki. Ia e whaavanga vanga se lengi o skolsipi. E whaise a launi. O ngā ialom whangau. Mai se ala ko ia school leavers o la ko ia po o le vasenga sulua school kolu. E o mai e so soangi kongo a onga. Na ko ia le umoe ngaluenga. So soangi whai a onga. E kau whairar ngaluenga lea e whai ngai ka maiki e ko kongo ale a onga kulanga lua. Maiki o le ia 7 ma le ia 8. Ia ngā lulua i la ia umofo in kalangoa ma le si a onga. Ia mfiso ka i fo i kulanga i kongo mka ngaluenga. I se kau mawhainga, e fofo ala mea e le mako i kumalo, le vaivainga lea o lo whea ngai pea, le ngase lea e le o lava ka kou whai au. Ia o se whaafika auri o lo ngafa marekele o i kumalo Samoa. Ia wae, ki ngā fwoi kamu whai mga ngaruenga, ia ale fia whai au ngā ka ia pe whai au ngā fwoi, ia arunga lue i sesi mga ka. Ia o lea ia tatau lea al tangata lato. Pe o nai vaenga i o lo tau whai po le a se tau whainga e tau te ngā lulue whātasi ai so tau au ia ina ia tau whai e fo ia le whawhita auli ia tutusa le tau whainga a le alo o Aleipata Itupa i lunga lo a onga ia Apia nei o lava resources o lava whai a onga ma le tau whainga a se alo le mato i tūmalo o lo a onga i sonu o tūlanga lua ia i tono si o mato i tūmalo
o se anganga le o lo tau whai au sia. Wa pe o tūlanga fo i lea o le wa lainga tau whai e whaingi ngai incentives ia, whaingi awards, i whao Sofia i along whanau, ai maise o mātua i au nai i along whanau. Tau whai e a umare whare aonga, whao wau na whai mea onga, i tonu o ainga. Pe o tūlanga ia e ta ti atu i lau whionga minsta, ia me se fo mea e fōla mea, ia ua ia nai along whanau, pe taito lua Mulinu'u, soani, ai whai atu le komiti o le puloketi, sina alauni o le maasina, soani ai o latou taimi ma tūlanga whapena, ia o loo mai e ngā lulue, wa umanga ngā whiloa i Malaysia sia onga, o lo iai le process leo lo whaatino mtanga luenga. Pe fia e tau sanga e whai as a trainee ia ngā alulora ia i lesi ngisang waku leo le mkanga luenga e whai le assessment. Po kai kala whea ngai son ko mai ia ngā alulora ia e whai lang certificate, wha solo koe diploma ia matatalo pela ngā leo le atua e o lava i lunga i le degree level. A wana o se mea tau wha o Sofia ai, alum whanau o le Itupa lava ia. E o mai ngā lulue, e ati nae nisi o alo, ma whanau la iti, ia wa lava le tamau a inga ma le manuia. O le Itupa ia ona o mai la i les whamtalanga i le mātou puloketi. O Valpeina le saunoanga Suluimalo, ia talo e ono leo tātou, tonu mai tātou malo longa masani o Tiafau, o le a whaawau saunoanga Suluimalo, pe a tātou te riu mai le tātou malo longa. E whasisilatu o te tāsangatu i lau whionga minsta o tina, te mausina whilo inga, no leo mau e le tasi o Suluimalo le wha moe o mtanga ruenga i le auri nei, wha ua wera tātou ngā ruenga o na mo mia tele tātou teitei whono, tātou whaipure umon mota, e au wā wha moe mo nei i le whiawhi le auri pe amai al tātou whontanga. O la whatati ese ngā ruenga whono no au mo la malo longa masani o Tiafau. O te whasisila atu wa toa mseria nei tau manga le whono au whaitu la whono. I le toa te riu mai elu tātou malo longa i elu manatu wa sao i alo le tau tenga mantani ngā sua le pa ia o le Palemene mo hoi se whasiri ngā malosi pa o wale tātou ngā ruenga whaftai le tua ilan fuai. E whatati ese tātou tau manga mo le malo longa o Tiafau lo sao noa su whono mo le pata tupa ilunga o te tāpā man whaalalo whionga Suluimalo mo le whaoino lau sao noanga. Ia ua whaaftai atu i lau whionga le whawhtai. Mo leo te lenga ang whaaftai i lau whionga e mai se foi whai lau tusu le whono ma le malu le au whaingaluenga. Ia tu sai foi ma le mai vivela o le Tiafau ia o leo ua matu ai nei whau le palenga au le mota mai se le whionga le tamaita i Palemene ma le malu le kapeneta ma le sui taitasi le mota ia whapena o na sao i alo le whamalo stino le nei Tiafau ia vi ia le li i longa lei o na o meu foai ia tausi ai lo tātou soifua ma le ola. Ewa whionga le whongawhitalai. Ia o le e tau te malo lo le a ngai lava le tau wha mai aina i le mtanga luenga o onga. Ia ua mai atu le atulanga. Ai pe o le nau ta inga ma le wha moe nga atu o le nei tamu whainga le tu malo i tulanga tau a onga. Ia popoto alon whanau le nei tu malo. Nga tau maua lava i wha maumau a universite mea i ele tua tele si o mato i tu malo ia o ngā mō lunga lea si o tātou atunu. Lau lunga i lea wha moe a poto alon whanau o Aleipata Itupa i lunga. I u whai ngofie ia te lātou ia o na maawa aile e senga o le lei ma le leanga. Te leo le nei vai tau tūlanga o le tūlanga o iei au penu whailangi, social media o tele iei alum whanau. A le leo na o ina, whaingofie o nei loa le tama ma le teine.
le mea moni, ma le mea e le moni po le mea pelo. Tūlanga fo i le i whaupunga e tā ua e tātou mo meo fake news. Ia ma mea fo i e le reality, mea moni, olo o ola. Ia ma soi fua iari ia si o tātou atu no, whai ngofia i la e alon whanau. Nau ese ma tūlanga i o tau whaasese ma mea olo whapena o nau mai peilunga. Ia o tūlanga tau sota inga nei vai taimi, ia ai whaavanga vanga lo lātou ola. Tau whainisi o ati nae ma tau whainga luenga. Ia ati nae ai le Itupa, ia ai maisio si o tātou atu no. O le tūlanga i le poloketi, le Itupa, ia le ua umatu se whaamtalanga e sosoani o nei poloketi tūlanga o onga le Itupa, ialon whanau. Ai o le tūlanga o ia, le mana o mia lawa le tūlanga o le vave o na whaamatuu se leni. Wa le miliona lona lua lea, ia o pasia ia i uni o le tausanga watea. O ana pōna vili atu ai fo i le matanga luenga e longo atu. O ia i le fuafuanga o nei, pia mai ar fontanga, o na whaile o le fono fo ia, taitai fono po i tofi whaipule ma le matanga luenga. Ia sa ofisi siri ai tūlanga o mata upu, o na iei fo i tutuanga o umana whaatatitia. Ai o le mātou po kalame na umai eile tusi mua le matanga luenga. Ia o mātou mātou komiti o le aso tofi. Ia le lau e tūlanga fituna i mai luma. Pe o le winga o le whaamtalanga. O lea to e walu masina tāpuni le. O ile ai to e fia. Ia o fepuali mati a pelila me ia to e whaama le afa masina tāpuni le taratupe. Ia lele i matu umai lava le miliona lua. E watu na runga o nei tumalo. Ia e mātou container o mātou mea tau whatuanga, pāpua, pāpovi, mea umwhapena. Ia o lae tātia nei le wafu, o lau o pon, ia o le tutongi a longa winga walua i lunga le pili. O ngā wale ngā whakia le kiuke ma le tax. Ia po se mea lusu lima afe le kongi a korea mea. Sa mako wha moe la i le kulanga lea. A le allocation muli le ngā umai le wha iunga kausanga lea. Sa ka pengai. Ia le lau o nge ia. Wale ngā whakia. Ma wale i fuisa kupe ko nge lau whainga luenga. Ia mwhai fwele a laungi o ngai komiki. Ia ua wha kuku ngā ka fwoi ko i inga ma lo ma kuol komiki. Ia pia vidia koe whaisi fonga. Ia laura koe roa. Ia leise a laungi maua. O leise se lengi o lo iai. Ale i kumalo. O leng wha moe ia konga whikau i kaungu mai i whai ungar kausanga lengkea. Ia o mea ia mo whainga o whakoanga. Ia ua iai se lengi rea. Ia maore fu umanga kalo mga ngaluenga. Ia lo whange se sosoangi. Ia pe iei fu se mea fu le se arrangement. Ia maore mga ngaluenga o kupe. Inga ia mawhainga exempt fuere le release ai ko kongi ai saulon mako allocation kongi sa or QK. Ia ma tax ia wa pe on ka ua. Ia asionga lave ia or ke me ko release pe sa ia ulo wa ia i lunga le pond le. Pe le rate le pe se lau ka la i le aso. Ia fa ia masinga ia or kupuanga i lunga lu masinga. Or kala le officer le sa vidia ko po por fai unga maki. Am kanga apelila fa o mau se lengi. E no winga fika koe, lua masinga, a pelila me, ia, o umar kara wharkupe. A le la kurka mo e aile milionga le la koe au mai, a peonga ia kunga lunga la, o e easy cost te whaupopo i lunga. O le iku malo, ia onga le fe aua wa i kulanga ia, i kulanga ua kāpenga mai ia, mga umianga o le iku malo, ka ua lai me o pa waia ma kulanga uwapenga. Ia uka mai o sai kia o le mwhainga avi kua. Ia o le ua, e silfia le ka kouwaenga le PMU, ia ua umanga so kai mai foi, inga waenga luenga. Whapea ai e wawenga mauaku, le amakanga o le ngekausanga, ia maavelo i kua, ia nisi o container o le mako whamoe. Pea skulanga ngai kalo kwai, ia le Afioga le Mingska, ia ma le kanga luenga. Ia pe isi inga sosoangi, isi inga fukunga inga. Ia ma mkanga luenga o kupe, a mese fo e kupe maua. Ia rai loa, ia from another pocket. Ile sia wanga o wakoea mako, ia mai ko kongi ai, ia kanga luenga o kupe maua, ia mese fo kulanga umwhapenga. Ai kau whaakiki ai la, ia isi extra cost, ia wa ia ile. Kulanga le o bonds, ia ko kongi.
ia i kai le wafu. O le a me ia kulanga le ufainga luenga ia uri si kupe kongi ai. Ia o lo kau fai se va venga e fai pule. Ia pe fa feanga nga kongi. Ia o lo au kirikiro ai ngiso kulanga nge ke uma ko fai se sila sanga. Ia uma nge le fa mari inga ia ai inga ma kulanga fainga fa vai. Pe ma ke o fai se ma ko odi. Ia uma fo ele interest o ngamea. Ia ke fa pe le o kadia ia pe ngai vai nga uma ia ka un fa le aku ia ua se ku ngai ngor ko fa ma fa u kang poko ia so ngai ku malo o lesi vai nga lo fio ngor fon talai ia o le ke loa o le kausanga ngai or fongo le chokem voile le fongo kai kai o malo ka pulenga e fai mai o kitopa a fuafua ku ia inga koe valu masinga ia o whaka uinga lea. Le maua ia perus full milionga le ka penganga, ka penga ia ka ko malo mar ka ko aku ia i le kari le leia o. Ai paua singa kua lalo e whaafsiri pea ia o kulanga fo ile le ka ko security, ka ko board security fo ile le i ka ko Malae va lele ia mi se fo yo kulanga o ka ko wafu ia onga le lo maua pea i lunga fo yo o ka ko newspaper ma ka ko TV o lo fa ku pula ia kulanga le ele o alu ilalu kulanga le o fala au fa sainga pea maua fo sa masangia o ele le o ngai ku malo o ngal mangunga langa o la fo ile wafu ia le paka ma ka u salo fo ia yangi mea fa pe o ka wala mai ngi o mengi o le ala e va ko fa fsili o le ar kulanga o ia ka ko scan ale i kam fainga i lunga le wafu ma kulanga va pe nga o kile u loa foi po le ar kulanga o ia ka ko K9 i ka ko kai fau so songi ma kulanga ia a fa yo fa ku pula ia pe ia ngaluenga le e di miki da fa yo leo kile le ngaluenga fa popo le fai rate mo kulanga fa pea au kan kong fo ngenga duenga ele o se ngaluenga fai ngofie i le mingska ma kom singo leo ma le au fai ngaluenga ako aka penga ngaluenga fa pea ia e ia kulanga fo ile le kai pea le ami ia e o luale is life and death situation au lo kele isi mka ka leo ia ka penga i war ka penga mo ka ko fonkanga kele ngi kasi ngeo fongkang kele ia fa penga fo fa pinge kau ai fo sio ka ko aku eu ingai kiki ai o mo fai on ka ko kali ia fa kingore ia fongkang kele ngai ma u fa pe fio me ide di kupo o perkangia ia ere o se mea fa ngofie ere o se mea ka ngofie foi ia fai ole ku kupu mai ia ko ngo ai fa fo news i me o mo ka ko ia e fai ange se radio wa lu i lunga ngumela sa maka kai ko lua mo dia i le over course fulu ia fa ku pula ia se lengi e mo fa kasi mafanga se kulo mo ka ngo winga ele o se me o nga i lalu ne la nga va ku pe se ku lalo ale ngai ku malo wa ka ka u fa kingor ka ku scanner le ai si va po fea ne va enga o ka ko sa le mama masau mai kong sua sa milianga le ele mo wa se ngo fo file mur ka ko aku ngole avea ia kulanga o fala fa sa inga ia me ole fa mo mo ku ia ku pe foi ia le aku sirfia ia ole anga ia o le ki apolo ma kulanga u fa pe e le ngo file mo se ainga o se ngu ai mai se o le aku pe a fa pe o ia la ko lo avel la ko fa mo mo mengi o nga popo e ai la ia le ka mo fainga ka ko malo kali ngai fonkele la langi malo ka purenga ia le la fa kingo ia ko e valu masinga ia ole o se kualalo nga ku aku nga kulanga mai se foi de kulanga ole 2 minutes sui e kulanga le pe on ka o foi ole ua sa ngoa le Afioga ka mai kai Palemene
ilanga saungoanga fa mingska kai or malo ir ka ko va fu le kai rana eveleve uma le va nga le ai kam fa ku ai le pui nga ka ko nga kai fale ma ku langa uma o ka ko poras ia o leo kero i loa wale sa fa saungoanga ka usanga isa ka nga teipo le ia ma fa ile ka ko debate fa ka ngoan ka au pule ia pio rea ma wangi kaimi ia le loa po o le ase kaimi ia e skua lalo ngai ku malo ia pe e va venga o ia se finga ngalo ri ka ko mau ka ngai ia va ve fo ia mau se kala lele ia wai longo kala fo ia kai o fai nga malo i fa o leo lo so longa lele Samoa ma long fai nga malo o umanga fa penga nga fo la mea ku langa lea ia mau ke loa mga umiere fai or ka ko ngaruenga ngei ka ko fainga malo ngei Samoa ia wala fu ia ke maka fu la fa nga solo fu ia ka ko ka penganga msa ili ilinga ia fainga malo ka ko uso i le moku sai Amerika Samoa ia fi o ya ila nga luenga ai ku ngei lua ia ia le nga leo le ku le solonga malie ia ma fa penga o nga ia i se fo maka ngofi ia kausinga ar file mu mal saunga le mu o ka ko ku ngu mai so e asis mai o le kulanga ile dialysis lo fionga le mingska yo le wo mangingo saunga ile ko ye o ye se kele o se fam kalanga o le uma ua ia se laulima se fulu le kau mo la ko e siksengi fafo le o si kia le on se lau o se fa unga le revenue board le o mangingor kulanga lea ia o se leo ngai ku malo ia pila vo ka maru mo lunga kele mo ka ko uso fai mai fafo wa e pe ole ka o se le rate o ka ka sa mo e siksengi fafo ni usila Australia Amerika so se aku ia male rate or foreigner ka le le se pi ka ngai Samoa sa war passport de longa ku ngu ia le lai mo runga ku pe ia e afele wa ka ua ia le alua ku le se lau lima se fulu ngai leongo se lau ia se vai ngar ngai ku malo pe ko mo runga lai kiki ia fa pe progressively le fa kingonga le implementation ia ke loa ha solo mai foi o ka ko uso ko fa finge ia o nga solo mai fafu a ula wa ka penga mai ai pe pe anu mua pe si ko se lau lima ko se lau ia vai la io le si yongo masinga ia ko se lau do leongo se lau ia kai se lau pasenge ar si ka se lau lima ko se lau pasenge ia ko se lau ia ila la ko e fia malanga mai ia lau la ko si la fia e o mai ngi ko se lau a ko e sau le si yongo masinga o ko ngi leongo se lau ia o fai leo se la ko fai unga pe o ngai ai lau sau muanga ma lau ku ala a fai o mai maliu a fai o kau le fa kingo ai le fa mai ngor ko ngi Samoa ia ko fu ku ngai la ia le ko fa poko ma kulanga fa penga ia pe fa wau sa ia pe alala pe ngi sila po ma ku i fa folo yai ai o ma pe e we me fu le pe se culture shock wa so ko se lauri mas fu so lo se lau ia mai le sa nga Suluimalo wa mai alo tem ia a pe o skulanga lo ngai de ile kulanga i wa le o ngisi ia o ngai kanga ka si o ka ko ku ia u ia lo ngopia i malala papa au la ku ia lo fa kingo fo la ko kaukua ia la i so ngi mai ai ngai fa la lave kongo ai ia mai so ngu mai ku malo ia mai se kaukua ingor fingalo le ku ai walai i de kalesia ss lo fionga ia o le uma e alo kai ia kele ngai vai ngai ia fio ko se fa am kalanga fa i ula fa am kalanga ia se isi le silang ya de ka wanu pi fa wa o kele isi fi sia wa o ku ilunga le au fai sa fanga ia o kele fo le ngulu ma o mai fa se ia sa o ku ala lo pe ia se iva va ai pe ia ku langa le va ko per fa fisi ia po fi sia ia o fa penganga fe o ia i ma anga i ku langa ku la fongo po i fi so la sa lo ku la fongo wa kaunga ave ko kongi e le au fai sa fanga ia po ngi mea fu i e fa popo ia pe o likolais pe iliko foi ia ola ka kia ku pe nga ku nga yai ia ngal paunga si ku langa e si ku alalo
ia o ngai ka ka lo fa moe fo i la ko sa fanga ia mo mai singa se lengi fa ka wa e so angi o la ko a inga ka singa ngai vai ke mi o lo panga kia fo ka ko ia fenga ia mo lunga ka so i fuanga ia vai kau ia lo fenga fo talai fa mai akwaile fa mkalanga ari paka ku pa ilunga fa tai tele mo le vangoa ia me se fo i fa fonga Samoa so i kumalo pele o Aleipata ku pa ilunga yon kulang fa lupe ia o mai are ka ko ka mfainga o le kaimi o fa kulang ainga ia ingi so vai ngo ki roa ko mo se avangoa ia fa Apia fo ngo ko fa au ia ve per ku alalo ia fa ku inga fo ka ko fainga malo ia wa lava le manga onga ia maua mare fia le olanga e ola io ka ku kangaka au nge i ingi kulanga e ponga ki ai ia le ka mfainga ngalu e fa kasi ia inga ia manguia Samoa uma ia maleanga fa alo la fa aftai o malo sa no lo fionga le Suluimalo ia fa aftai o le wa afulele le sa noanga ia wa la tatu tala fa popo tala tupe ia o